Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu, abaculi bakaMaskandi ke laphana imsila iyanyakaza ke laphana wengane zakwethu, phecelezi bayajabula ke laphana ngomcimbi ozayo ke laphana umbuso wamaciko, kumcimbi omkhulu ke laphana wengane zakwethu ozoba seCharlesfontein ngomhla ka-24 kuSeptember ke laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi ke laphana enkundleni zokuxhumana ke bakhuluma izinto eziningi ke ezahlukene ke laphana wengane zakwethu, ngoba siyazi ukuthi ke igcokama likaze libe ingxenye lalo yamcimbi ke wengane zakwethu. Bayasho ke laphana ukuthi ke mhlambe ke singase silibone ke igcokama ngoba balibona ke laphana likhuluma ke nomhlelo womcimbi ke laphana wengane zakwethu abake bangabona ke ngaso linye. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ngoba ke laphana iposti ephumile ke laphana eshoyo ukuthi umcimbi uyeza beyingakaphumi ke laphana e-line up. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizovo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaula. Mawumusha ngiyacetha wenza okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta i-video entsha. Si-channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Uzongena wena ekhileni delithu nongela lona mthathi, uzongena wena ekhileni awawawawo yeah, angeye ndawo mina 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 mina uhlala wotoyazana uzama ngokuphuphula ayangeye ndawo mina mina uhlala wotoyazana uzama ngokuphuphula awangeye ndawo mina mina uhlala wotoyazana uzama ngokuphuphula awangeye ndawo mina yelethu nongela lona mthathi uzongena wena ekhileni izohamba la emhlabeni masishaya isikhathi sakho angeke ngaphinda ngambuya izohamba la emhlabeni masishaya isikhathi sakho angeke ngaphinda ngambuya izohamba la emhlabeni masishaya isikhathi sakho angeke ngaphinda ngambuya izohamba la emhlabeni masishaya isikhathi sakho.